ejo la ke nyaka nang taxi ya go Pitori. yabona inkinga yakho ukuthi ufika uzongigcumela uzongifunana namatekisi kodwa kungibengelela lutho shasha ngiyaxolisa Grootman. Ngiyaxolisa Grootman. inkinga yakho usaxolisa kodwa kungibengelela akwabulokothi nokubulokotha Shosho linjani Grootman? hayi ngiyaphila uthi kubuhlungu kungasiza kanjani Ngihamba ngifunana ne-taxi ya Pitori. yabona iteksi ePitoli ngeke uyithole la uzofuzeke ukuthi ubambe local yokuthatha local ikulahlele mawufike lenke uzofika ke ucele leyo taxi yakho ePitoli ungakhohlwa ukubingelela lapha mfana Okay manje imali yonke mayiphelele izoba malini so ngizowazelaphi mina ngoba mina engikwaziyo ukuthi kweyami itekisi wonke umuntu kufuzeke ukuthi akhokhe u20 rand ukuthi ePitoli washa wacima kwaduma izulu akulona udoko eligayelwe mina leyo manje itaxi lezohamba ngalo le hayi asibona ke lesiphalaphala lesi esimhlophe isona siphalaphala esokuthatha sikulahlele lapho uyakhona fana ngiyabonga Grootman sorry for ungabhakalala ne ukubhakalala kwani uyabona lesisuthu sakho sihlanganisa sokufaka hamba mfana umsuthu hey wenzani umfana umsuthu uyabona sekangilo episode 3 ya Pelong itswile it's on YouTube please let's go and watch let's take it to million views guys ke la khopela the reason why ba bitsa Pelong ne kore you know yeah so mo lebella